langsung ketemu putra bayi muda. All the best khususnya bocah Pro Kenyol. Sampai akan kangen kita, moga kerasa rindu lintang sampai akan rindu lan rasa sayang, moga sampai ringkana. Sampai kapan kula nongkonane begasun ngarep-ngarepe. Mimi Syahrul, 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 Mimi Syahrul. Bundai Teguh, 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 Bundai Teguh. Nunggu kepastian Bundai Teguh, Bundai Teguh paling sabar. Bundai Teguh Bos zona nyaman nahkoda muda. Langkah kabar berita, gantung akan cinta sayang. Bos zona nyaman nahkoda muda. Bos zona nyaman nahkoda muda. Bos zona nyaman, Bos zona nyaman. bos zona nyaman.
mudah-mudah matur kesuwun sangat. Terima kasih semuanya, hatur.